Jadi mulailah pancuri di bawah tapak dengan bahasa. Oi dan dicoba kosong di belasan nasiro hari yang mampu. Kalau memikirkan itu dibahas skenario. Bila orang kasih dua-dua untuk PMI
Mabay ito gabi na. Malutok pihangin na yung sumunakahan ni Pakutulungan. Ipasuhok ni puro ni malutok punok ko ni Patokon. Sama-sama kayo sa iyo naman. Jadi pengalaman mga yung iso. So, namadalo. So, ibarat kong pagkakon ahali Pakutulungan. Perjuru ng kanya ay pasahata muna. So, magkanggo-kanggo-gulo. Takanggo pagtuturo mo tuhika. Tagbali at kapagtuturo kaya. Langsung muli pasahata muna ng tuwag at kasa. Si Malapok, tolongan, si Pagulog ko sa lusa. Sa kakasli na lumaktugan, tumakasa ng pagkakula. Takasi na muna. Tumakasama ito sa lupa. Laos pasahata muna ng lakiningan. So, sinamot ni Burugay, so mga pasahata muna. Si Sagapuro magkatuto. So, nalapang ni si Pradua. Hot pegabuli, hot magkulang-kulang. Burugisi pegapere. Tongkway puro nito lang. Buru namin may tutu, siya ang muna di Jorona. Buru siya may tutu, hot di Jorona. Iyan na pa niya ka na marulaw. Muro, marulaw ka muna hauna di Joro. Nangihang siya puli. Muro di bagas na minuhami na marulaw. Mangihang mahamon siya puli namin. At kita, si Sada Oro, ibon kay Doon namin natuto. Biglang narumiris, opon na sumorok. Anak petong nila sila riris, buro petong. Mas niya mo lagi, ang bro. Angin pakrutol. Kaya na sa pagtuturok kita. Ano halukin na tugutulog. Ano hatili tugutulog. Muna kapag po siya anak kamu. Saya kira mengirim apa sepuluh saat ini mengajarkan bahari soal pikiran dari sepuluh kita saya kira masuk kata pas kita sebelumnya pas nyon protokol soal apa itu nama tujuan ada orang setelah itu dia apa saya masih belum menikah, nah pun Jakarta, kami batu, saya rumah hot semua komunikasi begini, saya lihat topik atau masih berhubungan boleh, sebenarnya komunikasi Jakarta, adik bilang boleh, kalau tanya
Tapahisa